stalno pominjem. Kad je građena Pećka patrijaršija? 1200 i neke, početak 13. veka. Bogorodica Ljeviška, sagrađena na temeljima bazilike iz 10. veka. Dečani, Gračanica, početak 14. veka. I vidite, pošto je u našoj svijesti, ali ako mi budeš teo posvećao malo više Kosovskom zavetu, mislim da naučimo tu lekciju jednom za svagda, ali kad govorimo sad oko toga, ove najvažnije crkve i manastiri, ima ih i mnogih drugih, neke su u međuvremenu i porušene, kao recimo crkva Svete Trojice u Mušutištu, u NATO agresiji. One su te, zamislite taj boj kosovski 1389. godine. Tu odigrava se na Kosovu polju, a tu je Gračanica i tada bila gde je i danas. Pećka patrijaršija isto bila i tada gde je danas. Dečani, Bogorodica Ljeviška. To je to bilo.